Shia Afrifa Fene Kwasiafo hene. Kwasia bia betimi abie na no akama. Now you don't need intellectual firepower to do that. Eh? Anka de wako ko asa dabda bokoti nka de ma ye nukuru mu. Wey. De ne na chiachi asase de abobo ayi podua hu de ka ma ye no. Eti finally reply na Ghana for channel. Reply number. Afrifa any go comment obu bi fi aje say o ma say force o media so mo come back and forth one say Afrifa drop one video bi akọ comment no e be encounter with 1,000 videos. What I say Afrifa be can say ba comment no ba o be encounter with like couples of videos. Ko comment e be video e can say Afrifa say be your friend kwase afọ ene. That's what kai no ebusia Afrifa abe reply ko comment na wa be kire ko comment no ase. Kwaku Jesu ya Asantehene Afrifa abekyere nase na nsɛm a Afrifa bɛboro so na busia ɛsɛ woni enisi ɛka ayi Penyah block media mɛsɛ wase ɛne die mu obe like video na dadoma o subscribers na click the notification for the latest update na abekyere wa adwende ama me ɛwɔ comment section mɛsɛ obaso no ahye video na mo for so enya bi ahye etu bɛka ya Kwaku Manu Afrifa beef abedo montem omuko back and forth beef start ya ache etu nim sɛ Afrifa ɛbɛyɛ live ɛma ɔbɛka kyerɛ Kwaku Manu sɛ Kwaku nsima okeka fa ono Afrifa ho no onye very careful that is when Kwaku Emeka say ohwe ntoko a Afrifa no kemtira ekon eye oba ho eto ho no moko no Afrifa beka che Kwaku Manu onye ehwe yire be wona fofo no eba saa so no eso otro ne na ya lanta Kwaku ntimi nante ho no Kwaku ona ya lanta untimi fa da kwan so edi gina ye alanta gina ye alanta me gina ye what I say Kwaku gina ye na untimi fa kwan eso otro man eso otro Kwaku no prayer say there be a kwanwe exalt nkwa me faso me de me left no me faso me so was me left me fa kwan so e me Kwaku be ka there ohu ahene bi a Afrifa di Katakyi wonye wo hene na konya tuntum wo hene de di kan ya kodwa tuntum wo hene o ma ba su no di so hene wo yemrante hene na so wo ye de before me ni komo rewie no na bona hene na wodi no ne din a kyerɛw ofum pakase nkyerɛ sɛ wonim nyansa ana wo yɛ ohene ti nkomo yi na me kasa kyerɛ badwemba Katakyi badwemba asɛm ni bi na maka kyerɛ osisi ano sa ofum pakase nkyerɛ sɛ wo yɛ hene ana wo yɛ nyansafo tie me na ma mu sha wo yɛ wura anim no nka ho wa hene ekura anim Oma musan wo ehwan kire ye wurampo Oma musan kire ye wurampo ye nya ho ba so te se de wo ye se wo koma mpo hene ayie na wo di handkerchief wo se wo hia eye saa ayi oh no you know omo ayi no mo hene no batakale ayi no wa ka kam yenu abom se wa kam yenu na ade ahye oti wa pro obi no de asa na de wo pro obi ama na de tini asu so obeye wa kunkunkuntan young guy but wo ya homa so Katakyi me ye brafo me am tie me ye brafo e hard work what dano na me ye adwuma me nan ema me nda oba me nan ema sabi wo studio was what build this here e oba sika wom ana party sika wom studio yi baby a wanya a wo ye yinya wo kunko nyina no wo ba sika wom e ma ne hel una wodi ma kwa aduro so ye ohima so ye hwan de o pepa so ya brotiefo ma na otimi atsafa wo mo anti kaduro de nka menko ho because wo adwuma mu a una wodi nkofo chini no so titru se nipa na ni media bai ni ani bia bai wo ye guys se o person che wo so obi wo TV so wo so obi apie pe wo so oba wo ye we pe Sebeye ma be hwawo nti ma be hwawo etu na wodi ma ho mo ma ne ade call duro so Katakyi wo ya ho maso okofom wo ya hantan too much wo ya ho maso ya hantan papa time down with ma ade back to back this time when I say me ma was our opportunity over 100 maybe 100 wo over 100 maybe 100 oni wo hwe ma na hwe wo oni wo hwe so wo tietie titu ni abrempo so wo mu hwe
woni ho hwe enkwasiafo hene woni ho hwe sisi akwa me mo din Okatakyie biem wo ba biem a edi amede be ma ye enkwasiafo hene kwasiafo hene tie bibie ni ho Okatakyie bibie ni ho bibie ni ho tie koma me no di no eye social media so ne ye kasa na ha no obi atimi di agro bi ntia utimi tiam hwe wafuna de me hu na twam no efuna wo hu bi nanso de atwam ho ba se ye kam de wo ye bia mayeda de wo ye bia mayeda de wo ye bia mayeda o de wo ye bia madada eye fema me wo mu dadada radio me wo mu dadada akontu adadadadadadada akontu adadada eye sika na funa wo hu a dadada Okatakyie wo betre me dai ka de opeso betre ka what Jimmy Okromi ache too much. Mo Jimmy to do. As a person which has a gun and Modia, hey, Macana said, now what didn't come up, what the money ding, Macana not to, what the more financial mensa, Maca war. Come out in a messati. Come on, no, a planning. Mid off woman, almost a mammet. Sam make Kwaku dear, make Kamana show, may war, Okatakyie, may Pobia Manaka and Manu to moi, may Koshare Papa Brim Mahama Koto. Me share papa despite akoto me share papa police upon akoto me share titune sikafo bi wo kromi akoto a wo me share me mama vide akoto a wo o studio na was fire no make my times 2010 nina say na we set it up for radio nina say na we set it up for radio and okope TV 65 inches I see what Okatakyie bibia wo betimi aye bia me metimi aye more than 10 said me pem ho na me ye me ho de wo pese wo ye bia me betimi aye more than 10 now de twuti for Jimmy twuti bra osia wo betimi me won wo betimi atime won ko afi ba kwa no o nsan kira Asantehene eja hene na odi no udi ne sei o nsan kira Asantehene ti wa hene para odi na wo de bawza fo hene ahene no udi ne sei What I say? And Kwaku Manu Zakrabeka say, oh, ye who Afrifa, Sebe, ye Afrifa Kwasiafo hene. Ushia Afrifa, friend Kwasiafo hene. Edia will be a fan friendly and Kwasiafo hene, and a Jimmy for hene. Ahene no wodi nyina ni din aye Jimmy for hene, and am Kwasiafo hene. Said you we me no ne Bema Okatakyie from Eneko. Say Kwasiafo hene, and a Jimmy for hene Okatakyie. Udi amede ama lanche ma 2025 ni enkwasiafo hina na se Jimmy for him sabi ense we Kwaku Manu ebe kan e kro bia e twen se Afrifa ba gombe ne superment no obebo e di afa hene fa what I say na Afrifa ba ro so oh me kra no me yo hene me na nkana ka ma prepare se me be di Kwaku Manu asma ma no nanso no before se me ba no e don for man frame oh Okatakyie Afrifa bema ba Kwaku Manu dia bi won fataw eni so no Kwaku Manu go beef debi Kwaku Manu asem no bonus okay mate na mate kura de e wo se we kan bibi ka kra Kwaku Manu debi ba kire mo se oh e fa nsem a o ka se na me ye nkwase afo na me se de sebe kwase bia betima kasa e de normal yenyana obi enkomo bi akoso ani ade na omo yese manfo ne frame ya Friday say Daniel Dani fa sanko ko hwede mienu ne beto so na afi Ghana for no any side what govi omo ye no omo say obi atwe camera no asi na no wo twama da pa ani ade no de nka kwase bia betimi abie na no twama da pa. Now you don't need intellectual firepower to do that. So anyway, no Jimmy for him na we ya kwase ahene nia. Anu jama obi a obetimi aye. Obetimi aka. No more ye na manfo na frem. Danny, from kokori dey for me no so na me manfo no ahwade na. Ya bring a finality to the issue. More fire. Ovi na me chichi bia. Enra ayi for man. Ayi makola for man. Wo from wo hene. I'm so winning war hine. Now, what do I know about 2 a.m.?
no kura nyame anim ni se we no ankoye sa na menim se Ghana fo emu no kura yemfa goro nyina nto kwamba fo abranti se me de menim so ye comedy ni ade ma manfo no esere nti na ma adwen so omubun kakra na wohwe nipa efre no omfra Kwaku Alex Kwaku Boaten enen no po frɛ was ayi wo hene kai we de ne ho onwunu mane ko nam se makola forma no ye ne ma frɛ se wo hene wei kan sa wie ye no ala ba we ma obe expose Kwaku Manu che Kwaku Manu se bi adwene se e wo fom e fans Kwaku Manu kan se Afrifa won so ankyira Asantehene enti onye wo hene no Afrifa abe kyerɛ Kwaku Manu na masa Kwaku Manu nya wa be kyerɛ Kwaku Manu nya Asantehene go se Kwaku Manu be tumi ka se Afrifa enso ankyere Asantehene enti ne onye wo hene dia enie Kwaku Manu onye Asantehene se de bi okan Kwaku enya Asantehene expose de wode bi aba abeka edubone a enura Kwaku Manu tu enipa do mu ko nuro so nyina na Afrifa ene Kwaku Manu adapa abeda edi dabi wo hene yesra wonya ansano a yenti osu oni bi wo hene makola fo no no me no so hene ha di abranche ya kuranti memne nde di animu bra ne ya to kente papa ne ade guo na ya famfira mo mu hu se dwomfo ma no ya hene no mo fire makola ba no ti we Saturday ye ko makola ye no mu kodi nkomo ofi hene an wo ye ne ade na de ye me nwanwa ye former Ashanti regional chairman of the party. Menkasa ne hoda menim no chairman mankwa. Anwa mo wa na number bi afrɛ me more than be de ho. Na wo ye no text ne say me din di so chairman mankwa na former Ashanti regional. Hey, chairman mankwa ebuo. Na me friend back eno kwa na me ye zoom ni loyal ladies ya me friend back. Me dem dwe say obi na di asema koto na nim say ofra say ai kai wo hene. Dabi minimoda na mahunu da achi o se me yire kura hunu wo a hunu de wonye pepepe mesre gata we de entis kai dabi wonka wo kura na sente sadia anka de wokoko ase dabi kotin ka de me ye nkuru mu obi ohene timsudio wei de ne na chiachi asese de bobo ayi podua hu de ka me ye no na mponkompo hwirita ne mfue ne nso ne nwe na mmeme betena ma wo kasa wo ba besua ye no wo de kasa na be intimidate me how is that possible me kasa abo abra wo nya santini na ma me ma education kakra wo ye wo mo ya mo se wo no na cs wo ya santini no wo ye no wo se ye wan hwan ankyere ye wura santini to wonya hene wo ya santini kura kan kasa sa evi say ya ti wo yi se woni ma hinnie no ya munsua wo say tina da bia me powerful chair wo and I'm going to rule over you. I'm going to abuse you in my court. Yakas will be a strike chire yura. Am I hine near 66? Wa mo pe ne strike chire yura. Eti Asante Ahene no. Asante Ahene say tutu na yakase. Efruwa na ba man hene. Na Asante Ahene abrempon. Yenti e wa Asante abrempon ne se. Ankonya bi wo ho a. Ordinarily na komo ne Asante Ahene ne tena se. Na nso ye form Asante eye kingdom ni we no. And ye elevate you to the status of a man. So bit say a bant my hene. Ordinarily on your mind hene. Now so I'm so yes and take any continent. Ye elevated it to the status of my hene. It will no strike to the Eura. Now don't think one knows ordinarily on your mind hene. Now so ye elevated it to the status of my hene. Strike to the Eura. Nasabi obeti wo na wo ye wiamwase hene en swan kyere yewura o swan kyere agona man hene it was wiamwase hene swan an kyere yewura nti wonya hene no wadwene san netie him no ha edafo if so free abrempomfo no so a no aba di krofo na fra di krofo no a na afi wo mo ne wo matena nkonya etu ko du adi kura ye wo jase ye wo se na me kwaso agikwati mu nso mu nsua wo se yoko hene ne ye de be se wo sua de a wo be hunu se efritete true mantwi ya ka se kan Asante Ahemfo a wo bo free true mantwi ko bi ni amamfi oti akenten ebe si obiri ye bo a na me ka kiro se na o mo ya yoko hene a e de ntina woni mu nyansa nsua
Teach them. So many entry. I ye course kui. Just a boy Santia him for dear. Ubo Modino. No more Yayuko Hine. This why you know ha. Now do my need to do my kunyana. Still was why you Diana PC. I don't want Prediana. Fire. If I hit the original one, no. Now must munti. Oh, she one next year. I come who you can deem man with you. Movie. I can't want out to swim you when you're from man. Can you be an war one about? It's your tinga. Media, and none of the Americans say. Govie, you need Bremano. Said you need Pemunu Krumo, no more Fremier, Chemamanqua. I want you to go for us when you know them. So with the uncle, Kasama president, not the way you come this year, and look around who you are. On Fanny Jensen. Now, we know or per quandia, ye said, oh, here, Baku saw the hay, Cocoridi, one also going to say, when they barber the step, and I can when you can't be ready. Eti kofi metiamwa de omuni mre bi bible ni mu ana omo yes yesu kristo ye na kopie Pontius Pilate eti na meba no me dress as Pontius Pilate eti mu de awudifo ani akromfo ya begina mani dia ani yesa de Pilato ka kire ay Jewfo no se kofi yi afi bia mo wo aye afasha me yema mo se meja nipa baako amamo no mo awakobo na senua ana se wono so be fa free eti minya Yesu Kristo mamo ana se Barnabas ye na dodo ne tiam se yewura yempe wei na mum yepe Barnabas wo betie makola fo am se oyine dabi yempe wei we de ja no me mo na se nua mo social media ho a obi ne ma ne to jonso go ne social media buru no tetente so kan nyansa sam kire no wantie enti momfa wei no kokowedie no de na left momfa ne nko na monko bona se nuam social media ma no moda monko tetente so mu ne so what wei de won fata nemo no fake doctor na boyfriend no one de we Barnabas ye nyanya no Barnabas se no adwene ye o se me beja wa ma watimi afa akire we be distract me wait me distract me we koken adwuma we nyina nke be ka kire manfo otimi distract me enkola wo kum wo mu ni suku mu di nyina nke be ka kire manfo otimi distract me enti ye ho hia munyini free ho na mo fa ne nko mo mo we ya senua mu social media na me fa Barnabas ni madwuma wate More fire. To wo minyanya Sadia na so hwere nyanya monyi we ha dani you free munya ko we dey free paso ni free no ti abrantie o free ndey ko dey opese obeka bia beka we nu hu bre unyama no kasa ni petitira frame na ye ma fere kura ampo ma fere Papa bi nam ko dru makola wono ne se de ma ne be boaje me so ni ade no na mbe hunu se katechi no ye ma ne katechi more fire. hey what's it no but at the end of the day I cannot reduce myself to his pedestal. He doesn't belong to any pedigree. Not as though when I come head to head or tete a tete with him, he can speak anything sensible. But good, you make him his own chance. By the end of the day, why? Because when I want to engage you, I will change the discourse. I will take you away from a year baby, and I will take you very far. We drew we rule over you. That is the ego tactics. I don't have your time. I've respected the people, the prominent people who have called me from rank and file of our nation, impressing on me that I should not engage you in any, because it will reduce the pedigree I've built myself to. And you mean you about Kote, GHP, Rashad, Niabako, what can you answer? Control was one here. At the end of the more money here, and away there more go. I control what can you answer some children? Me offer cemetery, wait there. Monfan and Concobona, was it? Amen. Mofa we nko nko na sefa. Dani yiri so. Afaso. Dani yiri na no. No, what's that? Yiri free so. Yiri free ho. Atenga. Atenga be beautiful. Edi makola mo for man nyina mo fa nche yi. Do me for man nyina mo fa nche yi. Kedetia. Na mon twena boso. Me wonso mo twena boso left right center. No fire. Mon twena boso what? Edu ba bia munya ne skate ne hwe. Mon pam no. Tinta so mo so. Oni hwe.
So what's the politics no be? See the waba politics. No one be. More fire. Na politics o hu nyansa de. I don't answer no. Ko sign no. Yanko. Aye. Aba besumo. Ya besumo. Na membre. I Penyah Block Media. We are trying to comment section.